Amakuru adasanzwe imasisi hano rwose Isake ahitwa kuri peyaje M23 yaje kuhafatira icyitwa intasi zigera kuri 3 ndetse kandi higanjemo n'icyitwa abarundi, aho muri zinasi 3 zafashwe hari harimo icyitwa abarundi bagera kuri 2. Ayandi makuru adasanzwe rero ahitwa Igoma ku kibuga cy'indege hamenwe ibikoresho byinshi, ni Antonov zigera kuri 2 zahasesekaye rwose hano ku kibuga cy'indege cya Goma zihetse ibikoresho. Turaza kubabwira situation yangaha Igoma n'ubundi ku kibuga cy'indege ihagaze te muri rusange. Katare imasisi M23 imaze guhitana abagera kuri 21 ba coalition, ndetse M23 nayo itakaza 4 ndetse inakomerekesha abagera kuri 6. Ni operasiyo itari yoroshye yaje kuba hagati y'umutwe wa M23 ndetse na coalition y'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ahitwa Gashuga hano za Karembe Warikare, ndetse M23 naho yaje kuharasira FDLR n'abarundi benshi bahungira ahitwa Ipinga. FDLR iza no gutakaza icyitwa abasirikare bagera ku 8, M23 iza gutakaza 1 ndetse hakomereka 2. Kamandi Rubero igitero cya FARDC cyari kiyobowe n'umugabo witwa Colonel Shitani, M23 yagipfubije isubiza inyuma ibitero bya kino igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanya abikorwa babo Musenene ahitwa Butembo haraye humvikanye icyitwa urufaya rw'amasasu menshi biturutse ku busabuzi rwose bw'abazarendo. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya. Intambara ikomeje kugenda ihindura isura, ari na situation y'iki gihugu cya Kongo buri muntu wese akomeje kugenda aho yibaza aho iri kwerekeza bigashobirana cyane. Nibyo rero bikomeje kugenda bigaragara, ni M23 ikomeje kugenda ikora icyitwa ubutasi budasanzwe, ariko mu butasi budasanzwe ikomeje kugenda ikora mu misozi myinshi iherereyemo, aho ikomeje kugenda ifata icyitwa nayo inasi za haduyi, by'umwihariko bamwe igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kiba cyagerageje kohereza mu bice uno mutwe uherereyemo, ariko uno mutwe nawo mu bitendo karundura ndetse no mu bikorwa karundura uba wagerageje kugenda ukora ukavuga uti natwe amadutata tubatata, kandi ubutasi bwacu nicyo kintu cya mbere dushingiyeho, kandi ikitugenza ni ukumenya amakuru yanyu, ni ukukora buri kintu cyose gishoboka mu gihugu cyacu mushaka kutwirukandamo, kugira ngo n'ubundi uburenganzira bwacu tube twabasha kububona muri rusange. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragara, ni icyitwa intasi zigera kuri 3, aho hari harimo icyitwa umurundi rwose. Abarundi 2 bari barimo hano muri izi ntasi 3, kuko undi musirikare warimo FARDC yaje gutangaza bikomeye yuko ngo abyanga bikunda rwose ngo igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyitwa ubutasi bagihagurukiye ku rwego rudasanzwe, nyuma kuvumbura yuko uno mutwa M23 nawo ngo impamvu ukomeje kugenda utsinda nuko wubatse bidasubirwaho ikijyanye n'icyitwa ubutasi bw'uno mutwe. Ahitwa kuri peyaje rwose aho bafatiye zino nasi hano imasisi muri Sake, aho ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane. Igoma ku kibuga cy'indege hamenwe icyitwa ibikoresho by'intambara mu masaha y'urukerera. Ahangaha Igoma ku kibuga cy'indege ni nyuma y'uko dukomeje kugenda tubona igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kugira gutya kikaharunda abasirikare benshi cyane, nyuma yo kwikanga yuko M23 ishobora kuba yarageze muri uno mujyi, bashobora guhura n'akaga gakomeye. M23 bakaza kwisanga rwose bafatanye umujyi wa Goma, kuko n'ubundi kandi bino guterwa nuko ibice byose bigize inkengero z'umujyi wa Goma M23 yamaze kubitangatanga, byaba ari hariya mu bice bya za Kibumba, byaba ari hano mu bice bya za Masisi, ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Rwose biragaragara yuko M23 ikomeje kugenda igira gutya rwose ikubita igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC, ari nako strategy z'imirwanire zikomeje kugenda zigaragara yuko rwose zifite ubudasa, ukurikije ukuntu M23 yirinze kwinjira muri umujyi wa Goma ku bwihute cyangwa se ku umuvuduko udasanzwe, ikabanza kumenya situation. Ese turamutse twinjiye ku muvuduko udasanzwe ni bande bapfa? Ese
ni iki cyakwangirika n'ubundi muri bwa budasa bw'uno mutwe uharanira uburenganzira ngo n'ubuzima bw'abaturage nk'uko bakomeje kugenda babivuga kandi bakanabigaragaza mu mivugire ndetse no mu mikorere mu bice byinshi bitandukanye baherereyemo. Katare muri Masisi M23 imaze kuhahitana abasirikare bagera kuri 21 ba koalisiyo, ariko ntabwo byari byoroshye na gatoya. Ino operasiyo yaje no gusiga M23 nayo ihatakarije abasirikare bagera kuri 4 ndetse 6 barahakomerekera. Mu bandi ibintu ntibyoroshye, ibintu byo kwitondera kuko M23 muri ino minsi nayo ikomeje kugenda irwana, ariko nubwo ikomeje kugenda irwana nayo icyitwa gutakaza ni ikintu nayo ikomeje kugenda igaragaza muri rusange. Nimumva abasirikare 4 ba M23 yego yahitanye benshi abagera kuri 21, ariko nihumve ngo 6 n'abasirikare baboroshye rwose. Ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 kuba bakomeretse cyangwa wumve 4 bapfuye ugira ngo ni ibintu byoroshye. Abangaba ari nka batayo yose bashobora gukora akazi ukagira ngo ni batayo nk'ebyiri bohereje mu bice byinshi bitandukanye kugira ngo zijye guhangana. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane, bikomeje kugenda bigorana. Kashuga hariya mu bice bya za Karembe, mu bice bya za Warikare, M23 yaharasiye icyitwa FDLR n'abarundi benshi ndetse bahungira ahitwa Ipinga. FDLR ndetse iza no gutakaza abasirikare bagera ku 8. M23 naho iza kuhatakaza icyitwa umusirikare umwe, 2 barahakomerekera. Ntabwo byoroshye, ni urugamba rukomeje kugenda rugaragaramo icyitwa ukuri ndetse rukanagaragaramo icyitwa kwiyemeza ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC ndetse no kwiyemeza ku ruhande rw'umutwe M23, nk'uko bikomeje kugenda bigaragaza yuko buri ruhande rwose ino ntambara rwayegereje umutima ruvuga ruti twebwe twiteguye guhangana, twebwe twiteguye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo duhashye umwanzi utwanga, dukore buri kintu cyose gishoboka kugira ngo duhangane n'umwanzi ushaka kuturwanya. Mu bice bya Musenene Ibutembo harayumvikanye icyitwa amasasu menshi biturutse ku busahuzi bw'abawazarendo. Aba ni abawazarendo rwose baje kugira gutya bajya kwiba muri bya bice bya Musenene. Ngira ngo ubujura ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara mu bice byinshi bitandukanye birimo abawazarendo, nyuma yuko abawazarendo bakomeje kugenda bavuga yuko ngo igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC gikomeje kubakoresha, by'umwihariko ngo aho kishyira mu majwi amwe mu basirikare b'igisirikare cya Congo FARDC bavuga bati bakomeje kudukoresha mu nyungu zabo, ariko twebwe twagaruka twavuga ibibazo byacu rwose bagagira gutya rwose bagatera hagati mu ryinyo bakavuga bati nta kibazo na kimwe mufite, twabasabye gutsinda M23 ngo tubagororere imisozi, tubagabira inka, ariko byarabananiye. Rero mwebwe nta kintu na kimwe mufite cyo kuvuga, mugomba gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo mukorere igihugu cyanyu. Ibi rero abamwe mu bazendo nabo bagashyira mu majwi bamwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cya Congo FARDC ndetse na bamwe mu babarizwa mu mitwe imwe n'imwe yashyizwe ku ibere na Kisekedi Shirombo yuko ngo muri ino mirwano akenshi rwose hari abagira gutya bakitsimba bagafatanya na bamwe mu bacancuro bakajya kwiba amabuye y'agaciro. Akaba aribyo bikomeje ngo gutera umujinya abawazarendo bakambika isura mbi kino gisirikare cya Congo FARDC muri rusange. Icyitwa deployment igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC mu bice byegereye za Mugunga, mu Bambiro, hafi cyane mu bice bya za Kinigi, Kimoka hadeployinzwe icyitwa Special Force Hibu igisirikare cya Congo FARDC mu misozi yegere hariya za Mitumbara, hafi cyane na hariya rwose za Kobokobo. M23 nayo yagize gutya nayo iradeployinga mu misozi yegereye za Kabingo ndetse no mu bice byegereye za Gisura. M23 yagize gutya iradeployinga ndetse M23 yongera kudeployinga muri iriya misozi ya za Rufu na za Kamatare utibagiwe za Mugote. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane, ari nako intambara ikomeje kugenda ihindura isura buri uko umunsi ugenda uza isegonda riza haza irindi, ndetse kandi bikanagaragaza yuko icyitwa tactique z'uno mutwe zikomeje kugenda ziba ikibazo ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, ndetse bikaba n'ikibazo gikomeye kuri uno mutwe kuko igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC gikomeje kwegereza icyitwa umutima wo kuguhangana n'uno mutwe, kandi uno mutwe uvuga uti twebwe twariyemeje rwose binashoboka baramutse bemeye ibiganiro imirwano twayihagarika, natwe tukareba nibuza yuko abaturage bamaze iminsi bahunga
ino ntambara berekeza mu bice bimwe na bimwe bagahunga mazu yabo cyangwa se bagahunga n'ibice batuyemo cyangwa se n'ibyo